Bir nерсе курый кал, мен сыналып көрүп турайын, братан Элла. Жаңы эле питание кармап келдиңиз го, Жүлжүк. Курый кал дегенде курый калбайсыңбы? Ким айтты мен жүлжүк көз деп маяктым? Мен айттым, налазаң да бир жолу айттым, жүлжүк көз. Нилжүк көз? Жүлжүк көз. Братан. Ашу жерде сен болбогондочу, башка бирөө болгондо, мындай элечи. Мен проектке жерге зәң сайып турчу үстүнө. Даң билет салат элем го. Ой чай. Болдудан да жазай кал да. Тур, курый кал. Жүлжүйбөй мага. Сен мага жинин келтирип уруп атасыңбы? Эшик жабылбай калыптыр жакшы. Тур. Жүлжүй турамыз. Бартамбы? Valentina Shevchenko. Kırgızımdın kızlar azamatтай. Kırgızımdı jelегин желбирет. UFC'de muştaşıp atat kızlar. Sen meyakta tamak sap жүрөсүң. Kim ekeni? Valentina Shevchenko. Al деген орус да. Орус болобу, Кытай болобу, Лихтенштейн болобу. Главный жүрөгү кыргыз болот да, жүрөгү. Туура айтасың, братан. They're even better than that. I mean, they take it to another level. It's amazing how with the head, Joe, you can really control your opponent. Kim eken eşit açtı göster. Oh yeah, you get that plum clinch. Men eşit açamı de tamak жазайын, таза красавчыксың го, братан. Like Anderson did. Sen eşitli de açasın, tamaklı da azaysın. Aç degende aç dur. And there we go for a clinch again. Shevchenko showing some versatility here in her UFC debut. Здравствуйте. Можно зайти? Здравствуйте. Нельзя. А что случилось? Давайте я зайду и все объясню. Kim eken al? Орусча сүйлөгөн кыргыз экен. Кире берейинби дейт кал? Girersin. Заходите. Добро пожаловать. Чувствуете себя как общага. Спасибо. Turgu. Men Çeku. Ya Adlet. Мени көрсө көрсөңүз. Очень приятно. Я Арген. Biz de aybay kuvанычтабыз, Арген. Не oldu? Ne geldi? В общем, когда я был на парковке, на вашу машину картину поставил. Выхожу, а вы, оказывается, уехали. Вы в смысле уехали? Sen kırgız ele bak kendin, kırgızça ele söylüç. Макул. Мен мына токтомо жайында сиздерлердин машина үстүнө картина койдум. Онго карадым, солго карадым, сиз жок. Көп күттүм. Ошол картинаны алайын деп келдим. Жана сүрөт меники деп атат окшойт. Мен кайдан билем ал сүрөт сеники экен. Балким эртең дагы бирөөгө келсечи мага. Онго карадым, солго карадым, өйдө карадым, картина жок десе мен не дейм? Жок, мен калп жок. Чын эле меники картина. Сен көзүң башкача болуп атат. Ары бери алаңдап эле өзүңчө бирдеме болуп атасың. Ачык эле айтпайсың мындай. Меники эч качан калп жок. Өзүнүн өзү эле бирдеме болуп атат. Биз кайдан билебиз? Балким калп айтып атат. Брат, давай я на русском объясню, а то кыйналып кеттим. Макул, мен да кыйналып кеттим. Я эту картину должен отдать одному человеку. Он мне за нее даст 70 000. 70 000? Эми азыр сүрөт биздики болуп калбады эми. Турачу эми. Ну как, ну это же картина к вам случайно попала. Брат, случайность, не случайность. Тура айтам, брат, пикчер. Хорошо, давайте тогда сделаем так. Я забираю деньги, и из них вам отдаю 5 000. Kulağını жатырdı. Süre olur.
Просто bu. Yok söyleme alacağız ama. Bekir bir akşam. Ne oldu? Biz seçtik, sürüştük. Biz makuluz bro. Akça algan jaka biz semen çok oralı. Erkekçe oldum. Makulsun? По рукам.